mitolon do romi amiat， 祈祷每一天。O matatulungay i nafalutuan no kawas a orib， 合主心意的生活。Salikaka mapulong， 平安。Malazay kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit falubulo lima atsefang sakamuteb atusir suaza。Malalitemur ko sini atla atau su'alin, ma tataket ko motzer atau rihatlai sa'an。 诗篇85篇第10节说：慈爱、忠信彼此相迎，正义、和平互相拥抱。Salikakao kita o misa Kristo ai。Umi patarah kalay to nga ayay a fazu no kawas. Saka, kao ulah no falujur ato sualinay a falujur kita a masasi ham-ham. Kao mutsalay ko pinangan ita, amitena to mipakalay to tamlaw a lemak. To sakarari hatlay ko tamlamlaw。 我们基督徒的生活是活出上帝美好的形象。因此，我们当要以爱心和真诚彼此相待，并且在行为上要正直公义，遏止压迫人的暴力，让人们彼此和睦。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao mitier kami i tiswanan i zaikatleng o sakalamer aja no tireng niam。O citulungay kami amitena to caay kamutser at lemak no siyakay. Ato citulungay kami ami palusiang to ulah no misu i tamtamtao。 主啊，信仰不只是让我们自己蒙福而已，我们有责任遏止社会中的不公义，也有使命在人群中宣扬你的慈爱。Pakai ni i tatamaan nay a ngangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamet no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。